Ja ne poznajem naciju koja se odrekla od svoje rock kulture. Još je slavni Dumac iz radio televizije Kumanovo Žarko prikupljao ploče i čuvao ih u svom starom kredencu uspomena. Ne pamtim da mu je neko odao počast zbog toga, ali pamtim da se 29. novembra 2019. godine održala gitarijada nakon 36 godina. Pamtim da sam imala tremu i da pod uticajem prijatelja nisam umalo izgovorila rock veterinari umesto rock veterani. Doslovno prenosim utiske iz skromne najave ovog nezaboravnog rock spektakla. Kumanovo ne pamti da je pročitalo tako dobru rock lektiru u poslednje vreme. U međuvremenu je srušen Berlinski zid, ali ovo je veče kada će on ponovo biti zazidan u našoj po mnogo nečemu jedinstvenoj rock antologiji. 29. novembar treba postati naš novi kumanovski Ilinden, naša republika u kojoj će ministri biti isključivo rock veterani, a glasači samo ljubitelji pravog rock'n'roll zvuka. Ovde na Kumanovskoj tumbi u izobilju emocija i prostoru koji stvara rock nade. Ako je potrebno igrati Eka Niku koja će večeras pobediti, morate ostati da do kraja ispratite nastupe 9 takmičarskih bendova uz nastupe revijalnih gostiju kao što su Majdan, Parampaščadi bubnjevi, There the Three of Us. Pobednik uzima prvu nagradu stručnog žirija u vidu snimanja kompozicije. Jednostavno, a opet moćno. Gitarijada 2019. pod pokroviteljstvom gradonačelnika i saveta opštine u organizaciji Fondacije za kulturu i sport u saradnji sa Art Attack. Medijski sponzori su bili Televizija Plus, radio stanice Bum i Bravo, Kumanovski Muabeti i Kumanovo News, Kritika MK. Retko dobra publika koja se podsjetila igranki iz doba Glečera, Čast, Šajti, Šojiću i Toskiću. Uvežbani bendovi sa oznojenim dlanovima kao poštovanje prema prisutnima. Tek poneki ispad u intoniranju zbog uzbuđenja i mnogo kvalitetnih domaćih grupa. Suma je sumarum ovogodišnje gitarijade koja je ozbiljni pretendent da postane tradicionalna i da je zavolimo zbog nesavršenosti i ozbiljnom pokušaju da nas promeni iznutra kada se najmanje nadamo. U prostoru nekadašnjeg berberskog salona Boro Menkov u zgradi Zanatskog doma Ministarstvo za informatiku i administraciju otvorit će centar za usluge koji će se zvati Jedna tačka za usluge za opštinu Kumanovo. Ovaj poslovni prostor koji je u vlasništvu naše opštine daće se pod najam ministarstvu u trajanju od 10 godina. Na posljednjoj sednici savjetnici su usvojili predlog odluke za korištenje nekretnina koje su u vlasništvu opštine. Ovo je deloven prostor. Evo od zgradata na Zanatskiju dom, to je... Izgradit će se servisni sistem za javne usluge i efikasne javne administracije u cilju efikasnijih, jeftinijih usluga za građane, u saglasnosti realizovanja projekta Jedna tačka za usluge. Mogućnost za naše građane je da na jednom mjestu dobijaju informacije iz različitih državnih i javnih institucija. Za one koji poznaju kompjutere, postojeći i centralizovan web sistem, takozvani nacionalni portal za usluge, a za one koji nisu obrazovani i nemaju poznavanja kompjutera i interneta ili nemaju digitalni personalni sertifikat, sve usluge bit će dostupne putem nacionalnog portala u centru. Gradonačelnik je dao saglasnost i memorandum je potpisan. Objekat će biti renovisan od strane ministarstva i zakup će trajati 10 godina. Da konstatirаме ta jedna točka za informaciji je nešto... Konstatirajući novu temu može se reći da će ovaj prostor biti mjesto gdje će naši građani biti u mogućnosti da se informišu i postavljaju pitanja za raznorazne usluge i u delu državne i u delu lokalne samouprave. Znači sasvim je u redu. Ljudi znaju šta treba možda za komunalije, za prenamene i ne znam šta još, ali dobiti sve informacije na jednom mjestu je korisna stvar. Tim više što opština dobija novi prostor. Izložba šarplaninaca u čast pokojnog sudije Vladimira Krstevskog prošlog je vikenda bila dobro organizovana od Kinološkog društva Tumba iz Kumanova. Na izložbi je učestvovalo 80-ak pasa. Imavme učesnici od Republika Makedonija, Srbija, trebaše da ima od Češka i imavme jedno kuće od Kanada. Učesnici su bili iz Makedonije i Srbije, a trebalo je biti predstavnika iz Češke. Jedan pas je bio iz Kanade. U katalogu je bilo prijavljeno 76 pasa, od kojih je na terenu bilo 73 i plus u Muru još 8.
Nadam se da su svi učesnici zadovoljni, obezbedili smo više nagrada i mislim da će sljedeće godine Memorijal dobiti još više učesnika, recimo iz Bosne i Slovenije, ali kratak je bio vremenski period priprema ovog puta, pre svega mislim na marketing. Ipak smo zahvalni kako posjetiteljima, tako i učesnicima. Мојата ледувачица брои 13 единки, денеска на оваа прекрасна... Moja uzgajačica broji 13 psa. Danas na ovoj prekrasnoj izložbi u čast velikog Vlatka, nažalost doneli smo samo jednog psa i prošlo je veoma uspešno s obzirom da je izabrana za najlepšu ženku. Suđenje je bilo odlično, za mene kao pobednik ovo je čast i nadam se da je bilo realno. Sama publika je to i potvrdila. Ja dolazim iz Niša, ja sam dugogodišnji prijatelj pokojnog Vlatka Krstevskog, mi smo drugari od 95. godine, družili smo se intenzivno do njegove smrti, organizacija je bila fantastična, veoma smo zadovoljni, Kumanovo je nas dočekalo, osjećamo se kao da smo u Nišu, kao da smo kući. Blagodaran braćo Makedonci. Kumanovski gradonačelnik Maksim Dimitrijevski na preskonferenciji se očitovao o minulom radu u proteklom dvegodišnjem periodu svog mandata. Izrazio je zadovoljstvo realizovanim projektima, naglašavajući da uvek može bolje i više, pa će zato nastaviti istim tempom u saradnji sa administracijom, savetom, javnim preduzećima. Сакам да го искажам моето жалење за сите евентуални пропусти кои што ги направивме изминативе 2 години. Izrazio bih žaljenje najpre radi eventualnih propusta koje smo napravili u proteklom periodu od 2 godine, jer, verujte mi, nije uopšte bilo jednostavno. Vi znate postojeće finansijske uslove u opštini, jeste da se finansijski stanje poboljšava, tako da verujem da ćemo do sredine sljedeće godine uspeti da nadmašimo finansijske probleme u potpunosti. Ujedno tražim razumevanje od građana, znam da smo imali ogromni broj komunalnih problema, najveća smo opština sa najvećim komunalnim problemima svih aspekata. Tražim razumevanje i strpljenje. Mi radimo naporno i želimo da Kumanovo transformišemo u moderni urban lik, te da sliči na neki proevropski grad i zajedno sa timom sa kojim radim, sa savjetom opštine, mi ćemo to i uraditi. Lično sam zadovoljan, ako se uzmu u obzir finansijski uslovi pod kojima smo radili, realizovan je veliki broj projekata i ako ih uporedimo sa prethodnim godinama, daleko je veći broj projekata. Svakako, uvek se može postići više. Čuli ste i sami da je veliki broj od ovih projekata bio pomognut od strane vlade. Ali što se tiče kapitalnih projekata koji su bili obećani u programu, oni još uvijek nedostaju. Tu mislim na vodosnabdevanje i implementaciju za zatvaranje gradske deponije, koja je u naprednoj fazi i za koju se formiralo i regionalno preduzeće, koje će u sljedeće 4 godine ostvariti kapitalnu investiciju od 20 miliona evra kao donacija iz Evropske unije. Zatvaranje deponije Krasta će u stvari biti najveći kapitalan projekat za nas, ali u okviru predizborne kampanje postoje projekti čiji je period za realizaciju bio od 4 do 8 godina, tako da potenciram da uvek možemo dobiti veću vladinu podršku. Vlada je već napravila plan za povratak dugova nekih opština, a tamo spadamo i mi sa oko 117 miliona dinara. Meštani područja Stari Vinogradi traže priključak za fekalnu kanalizaciju. Traže ga od opštine jer, kako kažu, na samo 1 kilometar od centra sramota je da se otpadne vode još uvek sakupljaju u septičkim jamama. Ние граѓаните од насеба Старе Вложија бареме да не се одобри приклучок за... Mi, građani Starih Vinograda, zahtevamo da nam se odobri priključak na kanalizaciju i time obezbedi bolji život. Ne samo u smislu higijene, nego nam se poboljša i kvalitet života. Napominjemo da je ovo naselje urbanizovano. Ja sam taj inicijator koji je sakupio peticiju svih građana ovog naselja, među kojima su bili i hristijani. Svi su se saglasili da imamo kanalizaciju, to je za dobro svih nas. Peticija je podneta u opštini, međutim nemamo nikakvog odgovora. Niti su nešto razgledali, niti nam javili. Проблемот во населба е што деца ќе се зарази. Problem je veći nego što izgleda. U pitanju su naša deca. Oni će dobiti zarazu, a mi Romi nemamo romsku školu. Naša deca uče sa makedonskom decom. Ako se zarazi romsko dete, zaraženo će biti i makedonsko. Ovde treba higijena biti na nivou, osvetljenje takođe.
Noći nas strah da se vratimo kući, psi nas mogu pojesti. Kanala nema, septičke jame smrde, dobit će nam deca infekciju. Ja sam ovde 15 godina, sve smo platili još davno, komunalije plaćamo i tu spada osvetljenje, a ništa nemamo. Opština je potpisala memorandum za saradnju sa institutom Evropa za tebe. Od sada će lokalna samouprava i institut zajedno raditi na prevenciji nasilja i edukaciji zaposlenih u osnovnim i srednjim školama. Освен мултидисциплинарното третирање на Osim multidisciplinarnog tretiranja, prevenisanje nasilja kod učenika u osnovnim i srednjim školama obuhvaća i institucionalno umreživanje, kako je i sam gradonačelnik objasnio. Tu su lokalna samouprava i nevladin sektor u sprezi sa vaspitno-obrazovnim institucijama, a naša istraživanja su pokazala da prevencija nasilja treba početi i pre toga, još u preškolskoj uzrasti. U organizaciji nacionalne ustanove Muzej Kumanovo otvorena je izložba Art Memoriam posvećena stvaralaštvu najstarije generacije kumanovskih slikara. Na otvaranju je ispred mnogobrojne publike bila promovisana i knjiga sa tekstom Goceta Božurskog, našeg poznatog istoričara umetnosti, u kojoj se daje kritički osvrt o stvaralaštvu ovih autora. Izložba je deo programa za obeležavanje 11. novembra. Со неколку изложби наназад оваа година се обидуваме. Trudimo se izvući trajne vrednosti uz nekoliko izložbi koje smo imali ove godine. Vrednosti koje možda po stepenu zaboravnosti, potiskivanja ili marginalizacije, baš zato je predstavila retrospektivna dela Dobrita Trendafilovskog Dobrina. O njemu je bila objavljena i monografija. Zatim također retrospektiva Redžajija i Senita sa monografijom, a ovog puta putem ove izložbe Art Memoriam hteli bi da se podsjetimo onih autora koji na briljantni način opisuju tokove svojstvene za tadašnju jugoslovensku umetnost, samim tim i evropsku, uspešno ih uklapajući sa modernim tendencijama. A za nekoliko dana završit će rehabilitacija putnog pravca Pelince-granični prelaz Pelince. Ministar za transport i veze Goran Sugareski i direktor javnog preduzeća za državne puteve Zoran Kitanov izvršili su uvid u rehabilitaciju. Za obnavljanje puta Staronagoričane Pelince u ukupnoj dužini od 15 km obezbeđeno je 1,5 miliona evra. Podhitno se treba rekonstruisati i Iskrin most. Neko se našalio da ne moramo više da skačemo iz očaja, nego da jednostavno možemo propasti kroz njegove pukotine. Vrag odnosi šalu. Ministar Sugareski donosi dobre vesti. Tender za rekonstrukciju je u završnoj fazi. Изминатиот период се завршија. U proteklom periodu u ovom regionu Kumanovskog kraja intenzivno se radilo, tako da je završen put Kumanovo-Opaje, Kumanovo-Nikuštak i vrlo bitna stvar, završio se 42 km dug rehabilitovan regionalni put Kumanovo-Sveti Nikole. U ovom trenutku evo završava tenderski postupak za obnavljanje takozvanog Iskrinog mosta. I on je bio na zubu vremena, nažalost rekupčinju ste mogli vidjeti ne preko ograde, nego kroz sam put na mostu, znači to da će se sanirati. A u toku je i tender za most u selu Dragomance, koji je pripadao zaboravu, ko zna od kada stoji takav. Radovi započinju u proleće, kada nam vreme dozvoli, a tender je spreman. Očekujem da do leta dobijemo iz ministarstva i upotrebnu dozvolu za rehabilitaciju puta Kumanovo-Kriva Palanka i ovaj je tender gotov. Preko Ebrada mislim da ćemo pristupiti i putu Kriva Palanka granični prelaz Deve Bajr, što je ozbiljna rekonstrukcija. Put će imati 3 lente, 6 mostova i tako dalje. Pravime napori preko Ministarstva za transport i vrski za... Trudimo se ostvariti jedan kapitalni projekat. Radi se o vodovodu u Mladom Nagoričanu. Trenutno su u toku bušotine i propratna ispitivanja vode. Tako da, ako su verodostojni podaci dobijeni od ovih ispitivanja, misli se na zadovoljavajući kapacitet, nastavit ćemo sa realizacijom projekta. A što se tiče pomenutog mosta u Dragomancu, želim reći da je taj most prelazna rampa za čitav ovaj planinski pojas i predstavlja sponu za megalitsku observatoriju Kokino, tim više je od većeg značenja i nije bio taknut godinama, a rekonstrukcija mu sledi.
Povodom 500. godišnjice od postojanja grada održalo se veče u izdanju Paradigme. Promovisala se monografija Kumanovo, vreme njegovih vremena, autora Dimitra Masevskog, specijalni broj novine Koreni, sjaj prošlih vremena i multimedijalni DVD. Ova knjiga, ova delo je nešto što se odvojува po svojот kvalitet. Ovo delo se razlikuje po svom kvalitetu, no i načinu na kojem je oblikovano od svih onih povodom nečega objavljenih. U ovom slučaju onih 5 vekova koji su evidentirani sa velikom memorijom i znanjem da se ta memorija dobro iskoristi pre svega Dimitra, ali i njegovim brojnim saradnicima, pokazuju da Kumanovci ne samo što vole svoj grad, već kako je i gradonačelnik rekao, koliko taj grad ima posebno mesto u našoj državi, kao zasebni duh sa umnošću, majtapa, uspomene porodica, mogućnosti pronicanja kod ljudi istog esnafa sa ljudima iz drugih sfera savremenog življenja. Na vanrednoj sednici opštine Kumanovo donesena je odluka za pomoć nastradalima u katastrofalnom zemljotresu u opštini Drač, Republika Albanija. 300.000 denara je iznos novčanih sredstava namenjenih za pomoć zbratimljene opštine Drač. Поступувањето на членовите на Советот на општина Куманово на Pristup članova opštine, opštinske administracije i građana koji su se odmah odazvali pozivu za pomoć građanima Drača još jednom je dokazao visoko razvijenu svest za solidarnost i humanost žitelja ovog grada, povezanosti i gotovnosti za brzu pomoć onde gde je najpotrebnije. Во име на советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата, Saučešća nastradalima i ovu priliku koristim da kažem da ćemo mi kao savjetnička grupa podržati bilo kakvu pomoć koju opština nudi za susednu Albaniju i prijateljski grad Drač. Jetën të arfënit e vet, të plagosurve shërim sa më të shpejt. Ги сожалувам фамилиите што ги изгубија животите. Žalim za izgubljenim životima, a povređenima želim skorašnji oporavak. Otkad se ovo desilo, svi su naši građani bili solidarni i dobro organizovani u akcijama za pomoć, znači složni i to je od izuzetne važnosti u ovakvim tragedijama. Na opštinskoj izbornoj konferenciji Blagojče Jačimović je izabran za novog predsjednika opštinske organizacije Nove socijaldemokratske partije. Osim njega izabrani su i novi članovi nadzornog i izvršnog odbora koji će rukovoditi sa opštinskom organizacijom u sljedeće 4 godine. Na konferenciji je prisustvovao i predsjednik ove partije Tito Petkovski. Во април или било кога да се одржат изборите. Bilo u aprilu ili kada i da imamo izbore, više je nego sigurno da će ova koalicija pobediti. Zato mi kao novo rukovodstvo opštinske organizacije NSDP-a maksimalno ćemo se posvetiti i dati doprinos samoj koaliciji. Bićemo posvećeni članstvu, formiranju novih mesnih odbora, održavanju sastanaka, susreta sa građanima i održavanju tribina na kojima ćemo upoznati članstvo i građane sa programskim opredeljenjima NSDP-a. Sakam iskreno od ovde kada poračam, nije nesme inferiorna politička partija. Odavde želim poručiti da mi nismo inferiorna politička partija, možda nemamo brojno članstvo, ali garantujem da imamo konkurentne programe sa kojima se možemo javiti na ove izbore sa jasnom ponudom, te da tražimo od ljudi koji su svesni, obrazovani, intelektualci, biznismeni, podršku za brže reforme u makedonskom društvu u svim sferama i u koje u doglednom periodu mogu obezbediti bolju perspektivu za sve nas. Dokumentarni film o legendi tamburaške muzike Dragomiru Šojiću prikazan je premijerno u Omladinskom kulturnom centru Kozjak. Izjave smo uzeli od režisera Ilijevskog i od prijatelja Nine. Mislim da je mnogo dobra situacija što neko je toliko detačiran od ona što Šojić znači za Kumanovo. Mislim da je dobra situacija kada je neko detačiran od onoga što Šojić predstavlja za Kumanovo. Od razgovora sa gradonačelnikom, od ljudi koji su direktno sarađivali sa njim, pa mi je pala na pamet jedna misao da baš sada kada Kumanovo slavi 500 godina, možda je Šojić, bojem kakav je bio, izabrao da upravo sada ode i da nas sakupi na ovaj način. Вечер вас заокружувам една трилогија, можам слободно да кажам, за нашата легенда,
Dragomir Šojić. Večeras zaokružujemo jednu trilogiju o Dragomiru Šojiću, jedan dokumentarac koji obuhvaća sve što je Šojić radio sa svojim kompanjonima, tamburašima, od Glečera do dana kada je otišao u večnosti. Hvala njegovoj porodici, David, Dalibor, unuk Tadej, Sunčica, Cuna Šojić i hvala vremenu kada Šojić, umjesto da bude sa svojima, dane je provodio sa mnom. Nakon višegodišnje pauze, još od njegovog predstavljanja u Kicu Skoplje 2004. sa instalacijom Klopatarci zavljubeni, Goce Božurski održat će samostalnu izložbu u Umetničkoj galeriji Tetovo 2. decembra. I pored toga što su njegova novija stvaralačka interesovanja poznata kulturnoj javnosti, u delima najnovijeg ciklusa slika Škrab Art, njegova karakteristična estetika dolazi do potpunog izraza. Mina Palaji iz Pize, Italije, za Božursko kaže da je umetnik visokog ranga koji teško da bi se mogao klasificirati u okviru uobičajenih šema, dok poznati likovni kritičar iz Beograda, Nikola Kusovac, smatra da su dela stilski besprekorno uobličena celina jedne vrste nostalgičnog realizma. Za Eftima Kletnikovog umetnost Božurskog je toliko puno lirska i esencijalistička što je apsolutno bliža poeziji, a Ljuben Paunovski kaže da delikatnost majstorije počiva u prividu jednostavnosti. Košarkaši Kumanova prošlog su vikenda na domaćem terenu ubedljivo slavili protiv ekipe MZT Unibanke. Знаевме дека ќе биде тежок натпревар, ова сите помлади играчи кои сакаат да се докажат и Znali smo da će ovo biti teška utakmica. Ovo su sve mladi igrači koji se žele dokazati i tako treba. Borili smo se i nismo ih pocenili u niti jednom trenutku. Maksimalno smo dali sebi i zato smo postigli ovaj rezultat. Očekuju nas bitne utakmice, treniramo dobro, pobede će nas svrstati u top 6. – 2018. godine u Srbiji porodice su dozvolile da 23 preminule osobe budu donori organa i zahvaljujući njima u 5 transplantacionih centara transplantirano je 38 bubrega, 16 jetri i presađeno 10 srca. Najviše transplantacija urađeno je u Kliničkom centru Srbije, 44, i to 19 transplantacija bubrega, 10 srca i 15 jetre. Zbog malog broja donora, mnogi pacijenti kojima je presađivanje organa jedini lek ne dočekaju transplantaciju. Možete samo zamisliti koliko je manji ovaj broj u Makedoniji osoba koja je svojevoljno ili pak njihove porodice daju saglasnost za doniranje. Među zemljama koje su najviše uradile na razvoju transplantacionog programa je Hrvatska, koja sa Španijom deli prvo mesto u svetu srazmerno broju stanovnika po broju transplantacija. Hrvati naime godišnje urade oko 250 transplantacija bubrega, 150 transplantacija jetri i oko 50 srca. Jedna od karika koja je doprinela dobrim rezultatima u Hrvatskoj je zakon o pretpostavljenom donorstvu, koji je iz Srbije usvojila, ali je ključna bila posvećenost i dobra organizacija nacionalnog programa za transplantaciju. U makedonskom društvu rekli bi daleko je sunce. Postoji registar za donorstvo, da, ali o njemu retko ko zna. Porodice koje imaju pacijente na dijalizi nisu načisto ili istina ili samo glasina da ako naprasno umremo, ne daj Bože, možemo donirati svoje organe koji su preko potrebni nekome. Svojevoljno ili još uvek zbog tradicionalno religioznih i ko zna kakvih shvatanja, tu odluku ipak donose naši najbliži. Lako nam je uplatiti milionske sume za nastradale u zemljotresu, ipak je to viša sila u liku prirodne katastrofe. Ali kada je reč o našem srcu, bubregu ili jetri, postajemo cicije u trenutku slabosti ili sudnjeg časa, a u zemlji se sahranjujemo sa nadom da će nam duh lebdeti poput sveca koji vam kaže kako da držite nož kada sečete slavski kolač. O dijalizi, teškim bubrežnim bolestima i kako država konkretno pomaže u preventivi i lečenju.
ovde moramo reći i o nedostatku svesti među nama kada je u pitanju donorstvo, govorila je doktor medicine Aleksandra Vangelova iz Centra za dijalizu Diaverum Kumanovo. Na početku da vi se zablagodaram za pokaната i za to što ste gosti u našoj centar. Na početku vam se zahvaljujem na pozivu, to jest što ste došli u naš centar. Hemodijaliza kao proces ili postupak označava pročišćenje krvi od štetnih materija kada bubrezi izgube tu funkciju i više ne mogu da rade sami. Najkraće rečeno, hemodijaliza je proces u kom se odstranjuju štetne materije iz organizma kao što su kreatinin i urea, zatim elektrolite kalijum, natrium, fosfor i višak tečnosti koje bubrezi više nisu u stanju da otklone iz organizma. Na početku bubrežna insuficijencija kao bolest ne mora se manifestovati preko simptoma, pa se zato kaže da su bubrezi podmukli. Kad već dođe do krajnjeg stadijuma ove insuficijencije, kod pacijenta se javlja mučnina, povraćanje, groznica, zamor, pospanost i to je ono što natera pacijenta da se javi kod lekara i da uradi krvnu sliku. Na toj krvnoj slici će se pokazati povišeni degradacioni produkti kao što su urea i kreatinin, zatim put vodi do klinike za nefrologiju, odakle se pacijent uvodi u proces hemodijalize i šalje se u matičnim centrima, tamo gde pacijent živi, u gradu, u selu, svuda gde je najbliže ovim centrima. U našem gradu brojka je dostigla 90 slučajeva, dok u državi postoje 2000 i nešto više od toga pacijenata na hemodijalizi. U našoj državi postoje oko 20 centra za dijalizu. Podeljeni su po gradovima. U svakom nema centar, ali strateški su dostupni svakome. Dijalizovanje je 3 puta nedeljno, u proseku po 4 sata, u zavisnosti stanja pacijenta. Postoje 2 firme koje vrše dijalizu. To su naša Diaverum i Sistina Nefro Plus. Oni su podeljeni po regionima, zapadni i istočni. Klinika za nefrologiju je prva i najvažnija karika koja izvršava vaskularni pristup naših pacijenta i ukoliko dođe do pogoršanja stanja, oni se upućuju ovoj klinici. Takođe smo povezani sa klinikom za urologiju i klinikom za vaskularnu hirurgiju. Oni su veoma bitni za saradnju. Psihološka priprema je i tekako bitna još na početku samog procesa. I to ne samo kod nefrološki bolesnog pacijenta, već i kod bilo kog drugog. Pogotovo kad bolest dođe iznenada ili kad bolesni nije primetio da su počeli problemi. Tada je bitan razgovor sa psihologom, sa opštim lekarom, sa specijalistima koje ga moraju pripremiti za nešto drugačije koje se zove hemodijaliza. Život se menja iz korena. Pacijent ima obavezu, tako reći, dolaziti u centar za dijalizu 3 puta nedeljno. To je kao prvo oduzimanje vremena. Po 4 sata on provodi tu na aparatu. Menja se život, jer se menja i ishrana, komunikacija sa ljudima iz okoline i svih sfera društvenog življenja. Ovo je kao posljedica toga što svako od nas uopšte i ne zna šta je to dijaliza, ne može shvatiti niti prihvatiti. Sa druge strane, u centru trenutno imamo 4 zaposlenih pacijenata koji rade u državnim ustanovama. Oni menjaju smene kako bi mogli ostati u radnom odnosu. Kod nas postoji noćna smena, te tako oni dolaze noću da se dijaliziraju. Na ovaj način mogu danju da obave svoje radne i ostale privatne obaveze. Ako me pitate o kojoj populaciji je najčešće reč kada govorimo o dijalizi, reći ću vam da je u 90% reč o osobama iznad 60 godina, nešto pre penzije, mada imamo i mlade ljude sa autoimunim bolestima koje je sudbina naterala da dolaze na dijalizu i pored toga što idu na posao svaki dan. U našem centru polažemo pažnju na to da priviknemo pacijenta koji je tek započeo sa dijalizom na novi način života i to je, priznajem, najteži deo posla. A kako vreme prolazi, imamo recimo pacijente koje dolaze više od 30 godina, sa njima je lakše, zato što dijaliza nije toliko strašna kao što narod misli. Kvalitet života nakon dijaliziranja je pokazatelj da ona samo pomaže u normalnom životu. Najteže je ipak kad pacijent koji izvesno vreme živi na dijalizi dobije u međuvremenu drugu bolest, pa lečimo i od novo nastale bolesti. Zbog povišenog pritiska najčešće se dolazi do dijalize. Srce slabi bubrege. Nakon dijalize pritisak se normalizuje.
Skoro i da ne postoje slučaji gde neko sa nižim pritiskom završi na dijalizi. U pravu ste kada kažete da dijaliza uzima svoj neki danak, bukvalno u krvi, ali to je samo na početku. Posle nekoliko godina učinak je znatno bolji sa povećanom funkcionalnošću u životu. Mladi ljudi bi se jako želeli transplantirati, naravno. Oni su puni života, za razliku od 80-godišnjaka ili starijeg koji se ne bi usudili pomišljati na presađivanje bubrega. Svakako ne zna se kakav će biti ishod od jedne takve intervencije. Transplantacije se vrše kod nas. Ne mogu reći koliko na godišnjem ili mesečnom nivou, ali prave se. Mi smo u komunikaciji sa klinikama za nefrologiju i urologiju, Ministarstvu za zdravstvo, dajemo sve potrebne informacije na vreme kako bi se eventualne transplantacije uradile na vreme, bez obzira da li je reč o živom donoru ili kadaveru. I stvarno se nadamo da će se skoro povećati broj transplantovanih pacijenata. Ko može biti donor je najzanimljivije pitanje verovatno za vaše gledaoce. U užem krugu porodice najpre se traži kompatibilni donor, takozvani živ donor. Ako on ne postoji, pacijent se stavlja na listu čekanja za transplantaciju i čeka se na bubreg koji će odgovarati pacijentu iz kadavera. Kadaver je u stvari umrli pacijent koji postaje donor nakon smrti i njegov bubreg se presađuje u telo pacijenta koji ide na dijalizu. Njegov bubreg funkcioniše, ali do smrti je došlo zbog moždane ili srčane slabosti. Nastradali u saobraćajnim nezgodama, znači naprasno umrli, narodski rečeno, su najveći donori bubrega. Bile su neke kampanje u kojima je bilo reči da ukoliko čovek ostavi svoju saglasnost da se nakon njegove smrti organi mogu darovati, ne treba i njegova porodica naknadno da se pita ili da raspravlja o toj odluci. U slučaju da nema potpisano nešto ovakvo lično pre smrti u registru donora, postoji opcija tek tada da porodica odluči šta će sa njegovim organima. Udruženja koja su povezana sa organodariteljstvom uzet je zamah da ih ima više, da rade na svesti živih i kadaveričnih donora. Lično mislim da ide uzlaznom putanjom. Želim specijalizovati nefrologiju jer znam kroz šta prolaze pacijenti na dijalizi i znam koliko su deficitarni lekari nefrolozi. Naš novi centar biće uskoro u upotrebi, veći, bolji, sa unapređenim uslovima za rad, sve to za opšte dobro naših pacijenata. Mi smo već dobili kao dijaverum bezbednost što se tiče komfora pacijenata, ali naravno i za kvalitet u poslovanju kada govorimo o personalu, jer najavljene su puno obuke što će doprineti kvalitetu življenja naših pacijenata i opštem obrazovanju građana kako bi došli zajedno do stepena zadovoljstva koji neprestano nudi dijaverum kao kompanija. Apelujem da svako od nas kontroliše svoje zdravlje i redovno vrši testove bar jednom u godini kod matičnog lekara da naprave krvnu sliku kako bi se informisali o svom zdravlju, ne samo fizičkom, već i psihičkom. Ne osjećati hladnoću, ni munje koje grme i s vriskom paraju nebo, nasmejan, otići mirno, pretočiti se u vodu, u vazduh, u zemlju, u šume, ovakve jedne noći pod maglom neprozirnom i onda živeti prostran, biti do kraja sveta, sve što se doseći može, nikada ne ostati mali, biti miris i boja, biti tišina u vetru i biti okean zvezda što se u večnost pali. Čitamo Miku Antića, ko da lešnici nisu 940 srpskih dinara za kilogram. Zamirišu nam kesteni u prolazu Karši komiteta, a o bademima ni govora. Semenke za obične građane, ali bar su one bogate vitaminom E. Na nešto me sjeća taj grad, 3 kuće na trgu i zastave. Zvuk neba je topal i ja
a ljudi su sjeli pod hrastove. Budi mi se stara čežnja, budi mi se stara čežnja. Tu je bio njen visoki prozor, da ga ne gledam, da ga ne gledam. Svoj strmi hod kroz sjene birao sam sam, a danas ugovor ističe. Budi mi se stara čežnja, budi mi se stara čežnja. Na nešto me sjeća taj grad, 3 kuće na trgu i zastave. Zvuk neba je topal i jak, a ljudi su sjeli pod hrastove. Budi mi se stara čežnja, budi mi se stara čežnja. Reci im barem da ostave vrata, dugo smo skupa i skoro smo braća. Da vidim zeleno i da vidim plavo, dok nosi me đavo. Oprosti, vrijeme je varavo. I budi mi se stara čežnja.